Hi everyone, ikaze nanone kuri YouTube channel yanjye ari nayo yanyu yitwa Fisher TV. Hanyuma rero ndabashimira kuba warakanze kuri subscribe, wowe udahwema gukurikira ibiganiro byacu bya buri munsi hano kuri YouTube channel yanjye ari nayo yanyu. Ndagushimiye cyane. Hanyuma rero ushobora kwibaza ngo ubundi ni ryari internet ishobora gukurwaho, ni ryari internet ihagarikwa. Uyu munsi rero nabateguriye ikiganiro kiraza kwibanda ku buryo bw'ikoreshwa rya internet cyane cyane mu bihe bidasanzwe mu gihugu. Hari igihe abantu baba bari mu gihugu bitewe n'ibihe bidasanzwe internet ikavaho, icyo gihe ikurwaho bitewe n'impamvu runaka zasobanuwe bitewe n'iryo kurwaho rya internet. Tudatinze rero, ku itariki 13 Mutarama, ubwo ni muri uno mwaka 2026, UCC, ubwo ni Uganda Communication Commission, ubwo ni ikigo gishinzwe itumanaho mu gihugu, cyatanze itegeko yuko internet yose igomba gukurwaho mu baturage bose. Ibyo byabayeho kugira ngo birinde ikwirakwizwa ry'amakuru atariyo, ubwo ni amakuru y'ibihuha bagira ngo birinde. Ikindi habeho kwirinda uburiganya bw'amatora mu matora ndetse n'ibindi bibazo bishobora guterwa n'umutekano ku mbuga nkoranyambaga. Hanyuma rero muri ibyo bihe by'amatora itegeko ryafashwe mu masaha ya nimugoroba guhera saa 12 z'umugoroba ko internet izajya ihita ivaho uwo munsi. Hanyuma ibi byose byatumye ibikorwa by'ikoranabuhanga bitongera gukora guhera ubwo ngubwo, harimo ama social media, ama web browsing, ubwo n'ari amakorome, gutanga ubutumwa ku email ndetse n'andi makuru atangwa kuri internet, byose byakuweho. Ibyo kandi hari ibikorwa bimwe na bimwe byagiye bigumana internet, urugero nk'ibigo by'ubuzima, banki ndetse n'izindi serivisi za leta zo zagumanye internet. Icyo gihe internet yasubijweho mu gihe kitari kinini cyane, hamaze iminsi hagati y'iminsi 4 ndetse n'iminsi 5 amatora arangiye, internet yasubijweho mu gihugu hose. Hanyuma hari impamvu ubuyobozi bwafashe icyo cyemezo. Ubuyobozi bwavuze ko ibyo byari bigamije kugabanya amakuru atariyo, kugira ngo abaturage badasakaza amakuru atariyo cyangwa se amakuru y'ibihuha, ndetse bavuga yuko ari n'urwego rwo kwirinda gukwirakwiza ibihuha ndetse no kurinda abantu baba bahungabanya umutekano mu bihe by'amatora. Hanyuma ikindi ingaruka byagize ingaruka ku bucuruzi. Abacuruzi b'ikoranabuhanga, muzi yuko ikoranabuhanga rikoreshwa ndetse no mu buryo bwo gucuruza, harimo na bano bakora ama bitcoin n'ubundi bucuruzi bwose bukorwa kuri internet, bwose bwarahagaze. Urumva byashyizeho igihombo gikomeye. Ikindi ni ubucuruzi bwa mobile money, ibyo byose internet yarahagaze, byose birahagarara. Icyo gihe abaturage bose
babigizemo ingaruka. Ikindi itangwa ry'amakuru naryo ryagize gute, ryarahagaze. Ibyo byose rero bivuze yuko hari ingaruka mbi nyinshi zabayeho kubera gukuraho interineti. Ushobora kumva ari ibintu bitangaje, ariko ibyo bijya bibaho no mu bindi bihugu. Kuba igihugu kigeze mu bihe bikomeye kigafata umwanzuro wo gukuraho interineti. Muri uno mwaka turebye no mu bindi bihugu, muri uno mwaka Iran iherutse gukuraho nayo interineti ku rwego rw'igihugu hose, mu gihe haherutse kubaho imyigaragambyo. Ibyo rero byatumye bakuraho interineti. Hanyuma rero ibyo si ubwa mbere ho muri Iran, byari bibaye no muri 2009 yabikuyeho. Muri Afghanistan mu kwezi kwa 9 nabyo habayeho gukuraho interineti amasaha 48. Hanyuma muri Bangladesh muri 2024 naho byabayeho bakuraho interineti. Muri Cameroon byabayeho naho bakuraho interineti 2020. Byabayeho muri Algeria, byabayeho muri Sudan, byabayeho muri Ethiopia, byabayeho bakuraho interineti. Ethiopia yayikuyeho mu gihe cy'intambara yo muri Tigray hagati ya 2020 na 2022. Mu Buhinde nabyo byabayeho, ko ho kenshi bikunda kubaho mu gukuraho interineti. Yo ni nayo imaze kuyikora inshuro nyinshi, kuko imaze gukuraho interineti inshuro zirenga 80. Muri Pakistan byabayeho, muri Russia byabayeho, muri Myanmar byabayeho, hari ahantu henshi byabayeho. Hanyuma tudatinze reka mbabwire ku bihugu wenda tuturanye kindi byabayeho muri no misi. Ni muri Tanzania. Tanzania murabizi ko naho mu misi yashize harimo amatora. Ku itariki 29 Ukwakira nibwo Tanzania yafunze interineti mu gihe cy'amatora ya perezida ndetse n'amatora rusange. Iyi byabayeho hagati y'amasaha 5 ndetse n'amasaha 6. Nibwo interineti yaje gusubizwaho, ariko nabwo iri gukora gakeya muri iyo misi. Ikindi impamvu zatanzwe n'ubutegetsi ntabwo yigeze bisobanura mu buryo burambuye, ariko nabyo birindaga imyigaragambyo. Muzi yuko bigeze gukora imyigaragambyo kuri interineti, baho batangiye gutwika n'ibintu by'abasitari bimwe na bimwe. Icyo gihe n'uwo tuzi nka Diamond Platnumz yahunze igihugu ajya kuba yibereye muri Kenya. Ibyo byose rero byatumye ubuyobozi bufata icyemezo cyo gukuraho interineti. Hanyuma rero hari ingaruka ibyo bintu byateje cyane muri Tanzania. Iyi raporo yerekanye ko ku gukuraho interineti ku mbuga nkoranyambaga, nk'urugero abakoresha urubuga rwa X, byateje igihombo cy'ubukungu arenga miliyoni 238 z'amashiringi.
miliyoni 238 z'amadolari, ubu hafi ni biliyari 560 z'amashiringi. Ibyo rero byose ni ibintu byabayeho nk'ingaruka zo gukuraho interineti mu gihugu cya Tanzania. Interineti rero si kenshi gukuraho interineti biba biterwa n'uko haba harimo uburyo bw'ubwirinzi, kwirinda imyigaragambyo ndetse no gutangaza amakuru y'ibihuha. Nta kindi gituma ibyo bintu byose biba. Nk'uko rero nabibabwiye, dukomeze gukurikira iyi YouTube channel, dukomeze tuyisangize abantu, dukomeze tubabwire ibyiza byo kwinjira mu no muryango. Komeze dukurikire, ntuzongere gucikwa n'amakuru yose ducishaho hano.